Wah, duet nih seru nih teman-teman. Jarang-jarang loh. Cewek cowok nih ceritanya teman-teman. Keren banget teman-teman. Habibie punya dua ondel-ondel, asik. Ini dia. Sama ada sarinya ya, selendangnya ya. Sekalian. Gede dikit, Pak. Di sini gede dikit. Asik nih. Habibie ketemu ondel-ondel, asik nih. Asik nih. Wah, duet nih seru nih teman-teman. Jarang-jarang loh. Cewek cowok nih ceritanya teman-teman. Habibie di sini. Habibie sini. Asik. Bang Zaki ganti capek. Kasihan Bang Zakinya. Capek gantian Bang Zaki. Capek ya dia? Agak. Ya udah kalau nggak capek mah udah biasa. Oke, keren Bang Zaki mah bujangan ya. Lepas ya. Wih, semangat Habibie teman-teman. Dia sukanya ondel-ondel. Asik, istirahat dulu teman-teman, keluar dulu yuk. Keluar dulu, kita ngobrol dulu yuk. Ini Bang Zaki juga istirahat dulu, keluar. Sini Habibie sini, istirahat dulu. Nah, ini dia. Oh, cewek cowok ganteng. Habibie ya, cakep ya dia ya. Yang cowoknya cantik. Iya, yang ceweknya cantik, yang cowoknya ganteng ya, berkumis ya. Tuh. Sini, lihatin ayah. Ini dia nih andalan kita nih, sama-sama pink. Ondel-ondel apa? Pink. Tangannya hijau juga ya? Iya, keren banget teman-teman. Habibie punya dua ondel-ondel, asik. Ini dia. Sama ada sarinya ya, selendangnya ya? Sini lihat Habibie, dadah dulu. Sini dadah dulu teman-teman. Jangan lupa, lihat ya. Jangan lupa apa? Dadah dulu. Dadah teman-teman, jangan lupa sholat dan ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.